noma isimo simanzozo Dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo Umphako ke usetshelwe ke indaba ke zikaBhoqo omunye ke umlandeli kaKhuzani ke washo ngempela ukuthi ke umphako akasenalo ke igunya noma ke imvume yokubiza ke abalandeli bakaKhuzani ke ngamadixa okanye ke abize ke yena ke uKhuzani uqobo ngedixa njengoba ke ebonakala kulesa sithombe ke ngesikhathi ke eminalo ke icukama ophaca bakhe ke abagqwile bengcolile washo ngempela ukuthi naye ke amkhumbuze ke lapha ke umthandeni ke uma ngabe ke esesho lapha ke izibongo kule ngoma ke azomfeature kuyo ukuthi ke engabe esalibiza ke igama ledixa uma ebiza ke uKhuzani ngoba naye ke ulidixa ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mbukeli ngabe ubona ke inyawo zamphako lapha ke zingcolile noma ke amehlo nje alomlandeli kaKhuzani Mphako makuya ngokuthi kulonyaka uzobukhona ezibongweni fana ngithi ungasilokothi ngokuthi usibize ngamadixa ungasibizi ngamadixa wena unalo ilungelo lokuthi uthi khona umuntu oyidixa ngoba isimo sakho sinje uyazibona ukuthi njani ngani noma uhlanzekile noma ungahlanzekile noma kunjani angazi umtshele naye lo ukuthi ngisho njalo akukhumbuze mawusukhohliwe senibiza izibongo usukhuluma indaba yamadixa akukhuze lo webhulukwe lona engalazi noma liqinyiwe noma lidonsiwe noma lihuduliwe la emadolweni angilazi lebhulukwe lenziwe njani mina ngoba ngiyazazi nje ukuthi ngimfishana mangilifika ibhulukwe ngilibona ukuthi lide ngihambe ngiyeke oliphetha ke umama baphethayo bengifinqele lingane nami yena ngoba naye ungangami kufuneka ngabe naye wenze njalo ngaphandle ke mangitshele ibhulukwe lomuntu angikwazi ukuthi mangitshele umuntu engitshele ibhulukwe lakhe ngihambe ngiyeke olifinqa ngilenze libe ngangami uyabo angazi ke nisiphi izathu esimvimba ukuthi aye kolungisa ibhulukwe ngoba angilazi mina leli ibhulukwe ukuthi ulenzelani ibhulukwe uliqinile ke manje selithena ke manje emadolweni licije ngamakhona ngathi lakhiwe ngecardboard angiyazi mina lento nikhuzeni umphako ungasibizi ngamadixa kulonyaka sesiyazi ukuthi idixa umuntu onjani angasilokothi ke ngamadixa baba ngiyakutshela angikuvumile ke izibongweni imphako unazi impela uhlulwa na ukusho izinto uhlulwa na ukukhetha izinto ongafanele udelele ngazo awukwazi ukubiza idixa wena ubuyilona